TV ku makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi amakuru abagezweho. Ngira ngo ku ifoto rero witegereje neza aba ni abagabo babiri b'ibihangange. Umugabo umwe w'igihangange muri Aziya yewe ndetse na mugenzi we Vladimir Putin. Uyu nguyu rero hino rwose umugabo ufite amatama bakunze kwita cyabitama. Ni umugabo witwa Kim Jong Un uyoboye Korea y'Amajyaruguru. Hari inkuru twabagejejeho gushize rero ubwo Korea y'Amajyaruguru yagiraga itya rwose igakorera surprise Korea y'Amajyepfo bakayoherereza udupfunyika twinshi tw'amazirantoki. Iyo rero iragira iti Putin agiye kugira uruzinduko muri Korea ya ruguru. Ni inkuru yanditswe ku itariki 18 z'ukwa gatandatu 2024 isa 11:45 ndetse na Ndacyayisenga Fred. Bikomeje kuvugwa rero ko mu ntangiriro z'icyumweru gitaha perezida w'Uburusiya Vladimir Putin azasura Korea ya ruguru bwa mbere kuva mu myaka 24 ishize. Putin arahura n'umuyobozi wa Korea ya ruguru rero Kim Jong Un kugira ngo baganire ku ngingo zitandukanye zirimo imibano y'ibihugu byombi. Amakuru avuga ko imyiteguro igeze kure kuko amashusho yafashwe n'icyogajuru arabigaragaza. Aba bayobozi bombi rero baherukaga guhura muri Nzeri mu mujyi wa Vladivostok mu Burusiya, ariko n'ubwa mbere bwana Putin azaba asuye Pyongyang kuva mu mwaka cyangwa se mu mwaka w'2000. Ni mu gihe rero Amerika yavuze ko ihangayikishijwe n'umubano wimbitse hagati y'ibi bihugu byombi. Ibitangazamakuru byo mu Burusiya rero bivuga ko bwana Putin na bwana Kim bashobora gushyira umukono ku masezerano y'ubufatanye harimo no ku bijyanye n'umutekano. Abasesenguzi bavuga ko rero bishoboka ko rwose Uburusiya burimo gushaka amasasu abakozi bo mu bwubatsi n'abakorerabushake bo kujya ku murongo w'imbere ku rugamba mu ntambara muri Ukraine nk'uko bivugwa na Sergei Markov, umuhanga muri siyansi ya politiki akaba n'inshuti ya Putin. Ngayo nguko rero ari gukomeza avugwa cyane hano rwose mu Burusiya ndetse na Korea ya ruguru, ariko rwose ibi bihugu byombi yaba Korea ya ruguru ndetse n'Uburusiya ni ibihugu by'ibihangange biteye imbere mu ikoranabuhanga ku kijyanye n'intambara aho rwose ntiwavuga. Hano rero baravuga yuko nta muturage wemerewe kwica inyamaswa yitwaje ko rwose mubangamiye. Iryo ni itangazo rya RDB. Hanyuma hano baravuga ko umusirikare wa FARDC yishwe arashwe n'umugore we. Ngira ngo hariya aho rwose amakuru yaho abarakasamutwe. Naho reka twinjireyo turebe se byagenze bite. Iyi rero ni imbunda ndetse n'amasasu turi kubona hano hasi. Umusirikare wa FARDC yishwe arashwe n'umugore we. Ni inkuru yanditswe ku itariki 17 z'ukwa gatandatu 2024 saa 12:30 z'umugoroba. Umusirikare rero mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC yishwe arashwe n'umugore we nyuma yo gushyamirana bagatongana hafi kurwana. Ibi byabereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Karehe mu ijoro rishyira ku cyumweru tariki ya 16 Kamena 2024. Amakuru avuga ko rero ko mbere y'uko rwose uyu musirikare witwa Kito Timote araswa ngo yabanje gutongana n'uyu mugore we ahagana mu gicuku bukeye. Byaje kumenyekana ko uyu mugore yaje kuzabiranwa n'uburakari niko kwegura imbunda amurasa mu gituza. Sosiyete sivili yo muri ako gace ivuga ko rwose uretse kuba baratonganye ntiharamenyekana ibindi byimbitse ku cyateye uyu mugore kwica umugabo we. Mu mpera z'icyumweru gishize nabwo urubyiruko rwitwaje intwaro rwishe abasirikare babiri ba FARDC mu gace ka Njiyapanda mu Baswaga mu birometero 76 uvuye mu burengerazuba bw'umujyi wa Butembo, Kivu y'Amajyaruguru. Aho rero ni muri DRC, ni mu baturanyi rwose ni mu baturanyi ba hano rwose hakurya muri Kongo. Hakomeje kugenda havugwa amakuru agiye atandukanye. M23 nayo rwose ikomeje kubifatira mu gahanga. Reka tugushimire cyane rero kandi tukwifuriza umunsi mwiza. Iyi ni Satya TV ndetse na Rwagakoco Live TV. Mugira amahoro.